Makasikwate pa ba taon sa na oras? Dagan kay bikers yung mga makitaan right here actually. Bito, uy, layo pa kayo ang isikan pa balik. Bayran ko gining bonggo karon ba? I-carga me please. Unsa na oras? Wait lang. It is now 6 in the morning. Kapag ako mama po yun. And medyo ano? Hoy! Good morning mga manok. Morning ma. Yan, matagir ba na akong mama. 6 na and kaya pa may naglakaw. Asa ganita doy? Tarong ba? Hingan ka Pahiron. Ay, layo. Tuwi Pahiron. Sige na, go. Kasi ni butang ang ready akong helmet, oh. Mura kong motog gira. Anyway, sige na, uy. Ride na ta, ha. So finally, we just had our first stop kay I think I need a drink. Plus, kailangan ko magpalit og asin for my cramps. For my beef. Okay, so we're here. The Champs Convenience Store, dapit sa Morning Mist. And then, magpadayon na din me going to Lumbia. Right, Doy? Right. Medyo hangak na, but we'll go. Okay, buy sa water and salt. See you na sa Pahiron because tuloy-tuloy din siya. Okay? Bye! Oh my god. Oh my god. Ah! Straight. Right. Oh. Wala man. Wow. You see that? It's the tower. OMG. Here at Pahiron, Camarahan. So actually, nalab yun na pang first stop. Nasila dito mga bikers. And I told my manghod na dito to sa Pikas, right? Yan. So a little bit more sika. Then, makasikwate pa ba taon sa na oras? But yeah, we're here, everyone!
long ride, grabe. We're here at Camp Hapitana. Tugan kay bikers yung mga makitaan right here actually. So, we'll see kung sa itong pwede makaon, but dapat dito magpalabi. What we got here? Itlog. Mula bola. Okay, mani ba? Si Pati po tumaya mo da. Hello, good morning. What's up? Kamusta? Si Pati po tumaya. Wow. Sana all special. Alright, so when you come here sa Camp Hapitanan, make sure you bring your mask ha. And in fairness, dagan kag mapilian na food if ever you're hungry, nga nag-ride kagikan. So, dagan mo choices. And dagan mo makita ng mga riders have na other. But for me right now, I just have my salt and my milk. So, dili kay ko ta magpalabi kaon kay taas-taas pa to ang naugan. Ladies and gentlemen, good me again. So, lami kayong gikaon ni Ed. Magitlog ako. Kay bas hindi na ako kasikad kung busog kaayo ko kay marag wala may pick up para isa kay among bike panaog. So magnaog po me, my god. So mga ansa tag egg. By the way, my god, init na kayo, alas 8 Gs 8:10. So murag 1 PM na may makanaog. Alright everyone, you guys naano mo din sa Kampapitan. Kaya actually maulaw ka sa mga bike diri sa mga kasabayan here napal diri tsaka ka ilang mga bike. Diri mo, nagkapoy na kay musikad po ulit. Kinsa na extra pick up. Na space para sa mong bike. Bito, uy, layo pa kayo ang isikat pa balik. Bayaran ko gining bongo karon ba? Ikarga me please. Kapoy kayo. Uy, nga no mong nag-bike-bike, uy. Pero, I'm so proud. Ahira kumingon, I'm proud of myself kung nakauli na gid ko. Wow. Oh, grabe lang ng bike. Maulaw na may hawa diri. Anyway, di na kayo may maglangay here. Kaya init na pagpauli. So, see you in a little while and I hope makauli mig safe. Okay? Drop by lang to take a good picture as a remembrance, diba? It's not every day that we come here and it's not every day or you know, makonquer ni mo na yung aning distance. So, take a picture na! Alright, everyone! This is the best part in going home. Kaya prepared yun ni Mama. Fresh mangoes. Madam Gina, what can you say to me nga niabot kog Pahiron? Amazing! Amazing yun, no? Na-amaze po ko sa ako ang self. Di ka po inyo hang omega. But overall, yes, looking forward for more rides. Thank you so much again sa ako ang brother. Grabe si Edoy. There are really times nga kakapoy nagid kaya mo sikad pero iya akong tulod. Iya akong ginatulod pero at least maka-move forward. Sorry, wala na kayo po ka take of videos and going home kay kapoy na and rush na pud kaayo, traffic na, init na. I have no energy pa nga maka-video pa mag-ana sa ako ang helmet nga pang SWAT team. Yeah, and I hope I can improve more sa akong suuton. And as you can see, I'm just using my brother's, older brother's trail ride na jersey. And yeah, helmet. And we'll see kung sa patong micro sa atong bike. But it's so nice. It's so nice overall. I'm so tired na. And I need to rest. And see you on the next vlog. Thank you so much for watching.